Hallelujah. Ke tlo kopa re emeng ka maoto kaofela. Hallelujah. Ke kopa re opele batho ba batjha matsoho. Hallelujah. Uyahala, uyahala, lela, Jesu, wama, khutla, uyahala, lela, uyahala, lela, Jesu, wama, uyahala, lela. Har ke re bineng ha mmoho house of praise. Hala. Que morena Jesu. Que morena Jesu. Wamaho. Oya halalela. Oya halalela more. Oya halalela. Morena Jesu, que morena wa marena, wa makhutla, oya halalela halalela, oya halalela morena, oya halalela, halale, Jesu. Hallelujah. Que morena wa marena. Que tau ya le loco la jura. Wama. Oya hallelujah. Leboa Modimo Aruna Kalebitso la morena Jesu Kriste Ria kokobela ho phahame wena Khanya yohle ya o tshwanela Morena bohle bo ya o tshwanela Ho loka ha hao ho phahame Wena Modimo entse dintho tse kgolo Mina thokwa Sesotho re Oja ke sena wena Jesu moluki e motle Ke ne ke tla e bona ka e tshwarelo ya dibetsa ka tse ngata
Hobane o ile wa mpatla wa mpatlisisa. Ka dilemo-lemo wa mphumana wa mphedisa. Jo ke mohlolo ha ke ratwa le nna. Jo ke mohlolo ha ke ballwa le ba lokile. O mohau o le reko rabo sa fele morena wa kgotso. Ba o tshepileng ba keke ba swaba. Ba o tshepileng ba keke ba hlajwa ke dihlong. Re tshepile wena, ba bang ba tshepile matla a bona, ba bang ba tshepile dikariki tsa bona tsa ntwa. Empa rona tshepo ya rona ke Jehova wa makgotla. O nnile wa ba setshebelo sa rona ka mengwaha le mengwaha. Ha o no qala o phoqa batho ka rona, ha o no qala o lahla batho ka rona. We say from glory to glory, from generation to generation, your faithfulness can never be moved. Your faithfulness can never be shaken. Bautsepilem ba keke ba swaba. Bautsepilem ba keke ba hlajwa ke dihlong. David o re ha ke so bone ya lokileng, ha lahlilwe ke Jehova. Imaha satayande rebosaya. Urekayande rebosataya mayande rebosaya. Manderebosaya mosataya derebeya rabosaya. Moyo halalela. Moya o halalela. Moya wa matla. Moya wa nnete. Moya wa bophelo. Morena Jesu o itse ho molemong wa lona gore nna ke tsamaye, hobane ha ke sa tsamaye yena ha notla. Empa eo ha fihla o tla le tsamaisa nneteng yohle. Re hloka wena moyo halalelang. Diphephetso tsa bophelo bona, they are too much for us. The challenges tsa lefatshe lena, they are above our bursary, our budgets, our monies. But we need you. Le re be bontate re hloka wena. O re be bontate ba tshepahalang malapeng, re hloka wena moyo halalelang. O re be batjha ba tla bolokeha, re hloka wena. Ka ntle ho wena re kereke fela ya bodumedi. Empa ha o le teng, a re hloke tsebo ya ntho tsohle. Mo shapele matsoho morena Jesu. Jesus. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. 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 Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. 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 Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. We sing glory. Ke monyetla ona ke dumedise kereke ya morena Jesu Kriste ka lebitso la morena Jesu. Ke kopa le re amen. Dintho
tseo modimo wa di etsang tsiung ena ka hara kereke ena di hloka leihlo la moya. Modimo a fahlolle ba ntseng ba fahluwe. Elellwa o kae? Ntate Morifi ha ke thola call e nngwe maobane la bohlano ba re moruti, I couldn't go because it was short notice, but they are working on something for me. But I'm getting a call from SABC, but we want to have a show with you and your son so that he can tell us how it's like to be fathered by you. I ke robetse ha gabe ke thola di miss call tse ngata. Ke nana ke batho bana lo kgathatsa ba ke sa tsebe hore ba batla eng e kana. Hello, ke thola WhatsApp re, Bishop, this is the office of the presidency. We want to invite you for the inauguration. Now, Sir Romezi dintho ba itse ho melke the Department of Sports will send us the formal invitation then. This is directly from the minister in the presidency, Ramokgopa. Re ke le bolele bopaki. Ha re le Shavili ke ne ke mengwe ho thotlo rapellwa ha le ya ANC ya FNB. Minister or honna bishopo. Every time re na le di gathering re tswa di rally ho shwa motho. Ana o no ke wa bua le modimo wa hao. Hore kgetlong lena o ska bana le motho ya shwa. 2 days after the rally ke thola message utswa one of my brothers a sebetsa ministering. O swere message wa minister re ka ntse sekete o ke moruti a jwa. Hobane matsatsi a mabedi re tswa FNB ha o na le accident. A ho bolelang hore ha sekete a rapela modimo. An invitation ke a rata ere. Can I read it for you? Because let me just read it. Because ke lona se ya rona. Re ke kene mona WhatsApp. Ke leballe invitation e reng. Good morning, Bishop Sekiti. Second DSG Comrade Maropene Ramokgopa kindly request that your office provide us with your details and your partner for RSA inauguration June 2024 by completing the required guest information below. Gerata Harry and your partner wena. Githanda lapho. Gerata ke nyawus Chris. Ke funa lapho. Itse mogele lukisa mosi nana. Ke tla lukisa gesute en gedai. You are just living inside of amazing grace. Ana gale modimo qeta ho hauhela ka koloi ya 2024. 0 kilometers. Banna ba ka ba re auditorium e batla le mabidi a tumele. Ho bonahala hore mfundisi o fihlile. Electricity
Cabling is done. Plumbing connection is done. Municipality submissions are done. Laboraro, the engineer, will be here to make the final check. Thursday, it's a floor. 330,000, the floor is paid. $73,000, the borehole is paid. Ako botsa motho a polao o sa batlang maga o batlang. Ha ebe ha o so bone modimo o re batla eng? What can we do beyond this? To prove even to the doubting Thomases that this thing is from God. Agna lo na koloti motho. A koloti motho le suka. Bontate ba sebetsa mo. Ha ba tsoa Friday, ke kopana le bona ke re va ena ba iphuhle ka ke pampiri. Ba re bishop, you paid us earlier. Because ha ba robala la bone ke re ba patala ba tsoa ba khotsi. They have never lacked a payment even in a single cent. Haona motho ya kolotwang. Ha re ka etsa quotation ya dintho tsa electric. Re fela re lo patala ke a go hla motho a re di etsa bokae ba 11 a re di tloelle. Ke tla di lefa. Ibilane ke a offera hore mabone a ke reke kaofela. Ke tla le orderla ona from China. You better smell the coffee. Something big is happening in front of you. A re rekise letswai. A re rekise metsi. A re rekise oli. Re rera Jesu fela. Yeah! Jesu fela! Jesu fela! Jesu fela! Jesu fela! Mighty warrior. Ra le beke kaofela. Ne re bitsitswe kerekeng ya rona. Mo nna le maskete ne re le batjha teng. Mo re nyalletseng teng. Go thwe re tlo batjha ba re re badile history ya kereke ho thola ka bana le batho ba tsamayang le modimo. Ne re kopa moruti o ba meme ba tlo qalla yona ntho eo. Sa le re fudua letsha assemblies. Mo dulang ma moruti wa kereke le moruti ke ha ba nka nna le maskete ba re beya mo. That tells you hore ha re tsamaye re sentse. Taba go tlile kerekeng mona mara wa methara go mo tswang o tswile jwang. Never mess up relationships that has builded you. You can leave the church, but you cannot disconnect from the impact. Le ba re roaka ka ditlhonolofatso tsa rona. Zamale maskete ka GP ya 2024. Ane ke tsama ka BM ya X3 ba go nna
Benza e kae? Ke re ntse le teng. Ba re van e kae? Ke re ntse le teng. No ba mpotsa ba re BM yona e kae? Ke re ntse le teng. Ha ona ntho e tsamaileng. Ha re tsamaise nix ra eketsa. Ha ke sa tseba ke baka jwang jwale ke bona ka ke tlo falla le mane. Ba jaretela e tletse dikoloi ha ke tsebe ke tsamaye kae. Mara ke la ka tsamaya ka maoto ke rega e fangedi. Ha ke product ya social media. Ke build ke mohau. Ke kopa hore ke rute hanyane. Ke kopa ho bua fela ke tsatsi la batjha le bona. Be very careful of this popcorn fame of social media. Batjha ba rona ba tlo shwa before time. Because they are exposed to the world without the word. Skatatela currency usna character. Modimo ha o fe ntho e rapelletseng, o fa ntho a o lokiseditseng yona. But can you manage what you are praying for? You must be prepared for what you are praying for. Ntho e rapella o tlamehile o ilokisetswe. Nisiwe ka o ntsha tseleng. Ho na le ntho tse ding ha di fihla di tswa ho Modimo, wena wa tsamaya ho Modimo. Ke bone batho ba lahleya ka nako ya kotulo. Ke bone batho ba ferikana ka nako ya ditlhonolofatso. And that is why Modimo a hanneng hore batho ba bang ba re thuse ka nako e wrong. Because Modimo na sa batlo hore a hela kereke a sa ahanna pele. Di mana bothata ba o fa yona. Tata ko wena o iphile yena na. Ntho ye nngwe le ye nngwe yo sa e surrendering o tlo e rapela. Kopa le nkutlwe slow ke a le ruta fela ke re ntho nngwe le nngwe la ka ba lenyalo. Ha o sa le surrender Modimo o tlo le worship. La ka ba koloi ha o sa e surrender o tlo e worship. That is why ntho nngwe le nngwe Modimo o entse ka bomo hore ha nna sokole Samuel o ga ska sokodisa ka yena. Because ho jane Samuel a ska mo sokodisa o natlanana ke ngwana wa matla hae. Ntho ye nngwe le nngwe ha o bona Modimo a idiisa wa e batla. O batla hore mohlang e fihlang o ska e bitsa ya hao. That is why auditorium yena ha ona ntho re ka e claima ke ya Modimo ke matla Modimo ke kgolo ya Modimo. It is the power of God. Even if you can name it, but you must not claim it. Jacobo ha ke ta o hlonolofala ke a o tsoa ntwa. Esau o mo lelekisitse ka mora tlhonolofatso. Dintho tse ding ha di etsahala di bitsitswe ke ntho e qetang ho etsahala. Ke kopa kereke ya tumele ke a rega. And that is why every time who declare unto right, who appear unto the wrong. Because Satan has have a not about declaration. That is why ulwantswa ke ntho tse nang le ditjhelete o sena letho. Ha di lwane le wena, di lwana le statement. Because if God can make a statement about you, motho ga le kgolela ha fitla ha maloma e labane. Labane ke ha batla mo punisha re. Mogolo wa hao e tla ba dikonyana tse nang le mathiba. And
na tseba gore ntho e nka bo ma 8 months go bene le 1 e jwalo kanti a tseba gore le ha Jacob ana baleya o baleile le yona motho ya tlotsitsweng o kotsi le ha baleya motho o ska mo lelekisa motho a bitsitsweng ke modimo ska ba lelekisana le motho o sa motlotsa are ha dikonyana di hlaha ke di hlaha di na le matheba kaofela Labani ka ha etsa ha le ntwe jwale mogolo wa Jacob o so feta wa monga mohlape because ha ona le favor ha ona taba o lahlelwa kae hohle mo fihlang you turn that ground to be a blessed ground e renga mene kaofela baratu ha o tshwere ntho ya modimo hohle mo ba o lahlelang teng wa hlonolofala gore moruti ga le kgolela ha gutla ene o la fitla Bethel la tseba Bethel ke kae ke place of encounter mo modimo o bontsha manyoloi maga sa fetole nix o no tsuwe o le siganye mago bone le hodimo o ntso dula ntlong ya hao ye cheap mago bone le hodimo. I'm preaching and somebody's not hearing. But you have an encounter. This is the house of God. Husina party, husina nix. But what's a my little nalia to batsiba? Like a humamaka mo joan kamani. Ile laborao. Hake pamisa ho kiri. This is Bethel. Kiraki boni joan mo. Ke bona ntlo ba gatua mo modimo a leng teng bua fela ska sheba mokotla wa hao bua fela bua ntho o itumela bua ntho batla modimo a etse ho ntso ho le jwalo ngwana wa kena ta o ya hula bibiri moyeng o bone bibeli Kai chwatla le birio chwatla Satan o ska bua ntho o e bona bua ntho modimo o tshepisitseng yo Satan o rata ho re fikanya ka reality hore re bue ntho a etsang and how ka ibua wa itempela motho wa nna ke mo Kriste wa khale ntse ke dumela bohlanyeng ba o patrola dikamore tsa bana ntse ke dumela ntho go kene ba bana ba ho ba robalang teng ba le siko tshware matrasi hore ka lebitso la Jesu wa Nazareta ngwanelo ha be a hloya ha mosamong ona ha kopane le lehodimo ha kopane le matla a tsusitseng Jesu bafu ka ba botloela bohlanya ba ifang khitse ntwena na le bohlanyanyana tje ene bibele re polelo ya sefapano ke bohlanya ho ba timelang empa ho rona ke matla nna ntse ke dumela ke a tseba social media ile gotile nna ntse ke dumela go madi a fafatso nna khashaya ntse ke dumela re bosibo wa tsoa fafatse o resistance di ba samadi ale tarinya tefelo di ba se o ile sehlare matla sona ke bophelo re a tswalla Satane bana na le sefela sa modimo wa bontata rona manna ke na le sa modimo wa bana ba rona
modimo a se modimo fela bo tata gona ke modimo hape wa bana ba go gobane go na le pesa le ga ke so bone bana ba hae ba kopa bogobe ditrate efangedi tlamele fetele baneng ba gona ratuwa la o ka ba sia ba sa sebetsa o ka ba sia le modimo ai batswadi ha ba yo ka kereke la o ka ba sia ba sena koloi mara ha o ka ba sia le Jehova ha o ka ba sia le Jesu ba tla phela o le siko ba tla phela o sa phele okay Joshua ikgethele eo letla o sebeletsa empa ha ile nna le bantlo ya ka ye mahasata yandara ha ile nna le bana ba ka re tla sebeletsa Jehova Maya ke gotlela molaetseng wa maobane ha hore moapostola Paulos ya ngolla Timotheo hore but you la ba ka di etsa empa ha ile wena la ba ka ba phatsa ba bona empa ha ile wena ha sa tsamaya ka family re tsamaya ka favor ha re sa ganwa ke dimelao ya difamili re ganwa ke favor ya modimo ya rona ga e dedicate bana ba rona ha ba tlatlangwa ka dintho gobane re thotse ntho ke a o lokolla pressure ya difamili Jesu ga ke a tlisa kgotso ke tlisitse moferefere ha ba efangedi a so qabanye le batho ha o so e thole ba so ka ba o bitsa go iketsa betere ha o so pholoswe tlamele o pholoswe ba nana go snacks ka tuna le tshenulo gona nna ke hodile ba tsala se ka lanka ga ke ngwana moye ke tseba phapang pakeng tsa honor your parents and worship. I will never advocate for dishonoring. Even in their death, I will never advocate for you to dishonor them. That is why I'm not going to talk about tender tombstone. Because it's an honor. It becomes a problem when it becomes worship. Kopanya efangedi ha o ntso sile wena o sile o ska ba go ke kereke o ntso sile vela wena o sticks wena a ska ba tsamaya le mo go diskiti nna ke telle batho ba baholo ba iso ntse ke na le badimo ba phelang ke mankomo ke mo servants a hema ji ha o ntso na le yena a phela o hlabele nku a phela aishe a hame malayo buka ya Joel chapter number 2 verse 28. Are you there? Amen. That is our question. And it shall come to pass afterward. It shall. But some may believe in a powerful Basalwan. That them brief. Kabakala Mudimo feel assignment ya build about. Because in Tori Hahanga Muneba to build it. I'm praying to God
to start a series. The person, the power, and the purpose of the Holy Spirit. Because Modimo njwetsa skate le tlo sokola lo tlatsa kereke la ha le sena moya. Amen. Ha batho ba sa tsebe moya o halalelang ba iketsetsa. But I get to look at the person, the purpose, and the power of the Holy Spirit. How can you moya like a man? Ukaya interview a shola. Because he's the person. How mubonis got the wind. Kereke le motho ya sena moya halalela o hula ka thata. Because in tongo le go batla o yetsa ka matla hae. The purpose, the person, and the power of the Holy Ghost. Ke le fe mangolo. E re ha re qeta series eo be re phamisa matsoho. Re mo kopa. Re re tloho. Moyo halalela. Siyahluleka gokwethu. Funda tatu zakho. Sizothandaza. And it shall come to pass afterward. After it shall. It will never come to pass now, but afterward. And it will come to pass. Your miracle always comes after something. Somebody shout afterwards. Afterward. Afterward. That I will pour out my spirit upon all flesh. Pour out. We need to pray for the outpouring. Amen. Kereke ihula ka thata because batho ba batla o ba right. Kanti o hloka moya o right. I'm teaching you are not listening. You cannot live for God without God. Amen. Okay, wa mo phelela modimo ka ntle ho modimo. O hloka modimo ho phelela modimo. Ho loka hao basalwane, Christianity is not about morality. I'm saying things that are big and good. We cannot preach morals. Because batho ba tlo itshwara hantle mara ba tlo kgathala. That is why 4 years I can naska jola mara 5 years abanka ba le 50. Le re mara ho nantsa itshwe go kgathetse. O kgathetse wa kgathala go itshwara. Mara ha o tshwerwe ke moya wa modimo, ha o tshwerwe ke moya. Why? Why fell? I live in the inside the bishop. Ringa me go fella basalwa. Ringa me go fella basalwa. Wa khathala. Go batla why batho ba khona hore ba etse dintho tse gong. Mara ba ka bona moruti kae baske ba di etsa. What's about why you etsa jwalo? You are more exposed to the reality of the man of God's presence. But you are not exposed to God's presence. That is why utshabana le nna mara o tella monga hao. Jwale ha o phelela nna o mathate go ba le nna ke phelela modimo. Ke mo ha o ngwa modimo. Jwale ska seva nna seva eo ke mo seva. Hobane kaofela we are accounting to the same master. Ka hlolwa. Bazalwane, ke le go tanya. Buka tse 5 tsa Bibeleng tsa pele di ngotswe ke mang? Ke mang? Ke Moses. Di bitswa the Torah, the Pentateuch. Moses o hlaile Exodus
mara o ngotse Genesis. Abazalwane, Moshe o tsebella kae ntho tsa Joseph? O tsebella kae in the beginning God? Moshe bjane o ngotse le dintho tseo le diphoso tsa hae. Le mo yena na a tlameile a bue le lefika ba le otla o ingotse. Wena bothata ko o gada di success tsa hao fela. Ha o tsebe go power ya hao e bo hloleheng ha hao. You learn more in failure than success. Genesis e ngolwa ke Moshe. A ke bazalwane. Moshe ena o tswalwa Exodus. O tshori Joseph yena ha ana Bibele. Cause taba tsa Joseph di ngotswe ke Moshe. Amen. Jwale ho tshori Joseph ha hana sebiji, ha ana le verse. Tonkwano basala. Joseph hana kereke hana Bibele. Mara o jwetsa mosadi wa Farao re nka etsa jwang ntwe pela Jehova. Ke manga mo rutileng go pela mang. Wa bona ntho o e hlokang wena ke tshenolo. Mpumi ma bona hore we are kept by revelation. And we cannot live as if we don't know something that they don't know. Ha re no gona o phela jwalo ka mang le mang. Hobane ho na le ntho re tsebang. Ho na le ntho re senoletsweng. Ke ya masu mhleki wa me akalali akawosali la phesele ko. Thank you, Jesus. Ko bole me sa banya le ke tla lokisa ke moruti wa lona ke baleng. Ke mang ana jwetsitse Shadraka le Meshaka Abednego ka mollong ba tla thola modimo. Ba kene ba sa tsebe. Wena mara o so tseba. Wena o na le verse mara o ntso reverse. Bishop. O hloleha o na le point of reference. Batho ba kene ka mollong ba ngola verse. Verse eo e ngotswe ka bona. Ka maphelo a bona. Ke ka ho ba reng morena o bokwe ka o sa feleng. Modimo wa rona e re mo sebeletsa. O tla re lokolla mollo. Empa ha o ka etsahala hore a decide. Hallelujah. Hore a ska re lokolla. History will tell. Radical youth, history will tell that there were young people who rose in the 2024s, who stood for Christ against all odds. When social media was saying church is no longer relevant, when people were saying church is boring, God raised an army that say, Utatsishwa, Horizamdela Hulakaslaba, Sankana Libaruetsana, Barisiama, Silom Sobo was a Kalfa. Because mhlomotla thwe ne ntse le ba Kriste kapa ke ba hebego ha re nka o siona wa phallo ya madi ke ma mo jwetse go kobo e fodisa madi obane ho no sna verse e ngotswe ka mogae wena o sa hloka verse ntho o lo experiment somebody sana le experience wa tseba o tshwara kobo ya fodisa because o na le temane Tebula ilenkereke ko lahla mangwele le mangolo. Ingredient tse pedi tse o ha di tloa bophelong ba hao ke lefu. Ene o keke wa dula mangweleng o sena mangolo.
Because o tlo gapela thapelo tsena tsa o lwana tsa o complain hobane ha ona lentswe. Thapelo e matla e bobebe ko phethela modimo ntho o phethetseng yona. Ke a rega mara ke a utlwahala hle bazalwa. Ha o fihla thapelong ha o bue ditori o re o itse lentsweng la hao. Modimo ha report ho wena o reporta lentsweng la hao. Yamaha satala mahaya iringamene kaofela ha ebe dino bibele re ke fadimehetse lentswe la ka go le phethahatsa. Modimo nako nngwe ha o etsetsa dintho because o le right o lwanela ntho a e buileng. Ke bo mama re na etsa lentswe la hao ka bana ba ka ka lelapa la ka etsa ntho o e buile. Etsa lentswe la hao ka lenyalo rena. Etsa lentswe la hao ka family ena. Bibele re ha re ntate tsa kweshle ntho tsena di ngata tsena ke ya qeta. And your sons and daughters After shall I have- prophesy. No, ha re tshware mo. That Mrifi, or I will pour out. But after the outpouring, there must be the evidence. Your sons and your daughters, but like that, they will prophesy. Shall prophesy. Why we want prophecies from people who never have the spirit? But to go fella ba batla o profeta mara o tshetswe ka eng? Because moya o molomo ka profeta man. Amen. But only the prophecy that come because of the Holy Spirit. Hallelujah. Ska tabela fela go batho ba o profeta o sa tsebe ka moya o fi. Mama Jamini, e go buta batho ke re ga le kwa gona sa ntse re sebetsa di Alcatel. Di Ericsson. Phone sa ntse ne le ntho nngwe e ka re na le dish. Sa tsana go di Motorola. Sa tsebe ke koloi kapa ke phone. Ona le box tene nngwe ha o e bula ka re na le stray. Kana ko ya gona ha o no decide o tloa MTN kapa Vodacom o no sia nomoro ya bona. Yes. O want to go go pale bule di tsebe tsa mo. Na sa tsana o sina ile 083 le 082. Ha o tla fitla 081 ya Cell C. Mara how a ke tsene le 07 mama 084. How move ba ne ba re sia nomoro lo kala nomoro le mo ya. Ma hantse di ya pele ke a ba re o ka nna tsama le nomoro. Amen. Mara o change network. Bothata ba ka jeno batho ba tsamaya ka di verse mara ba sile moya. Same message, different spirit. Utlo ba no bona ntse ba re ga yona mara ka moya o fi. Ai. Moya o fi. Love. Ma wena o ka ntsha majwa ke le moyi ma ba tseba ma. Au ga etse. I want so class 3. Bona yale ke lahletswe ke network. Ek is dronken om toms. Ek weet nie eers waar ek is. Hij mag om ketile strikt. On diri.
O ivesetsa re fufu. Ba re file. Hallelujah. Baba ngiyabuya. Se ke khutlile bazalwa. Ne ke le raptured. Date morefi o feta bo Paulosi o hlaya o sie mo hore bana ke bahlanka ba modimo ya hodimo dimo. Ba hona bua nnete. Ba re Bibele ya ba Petro Paulosi o kgalemela moya. A go bua ntho tse right ma ka moya o sele. That's why Bibele we must judge the spirits. Because na go kupile ntho na le ntho tse tlotla e ka re ke tsona. Anti a se moya o right. I pray that God will open the eyes of your understanding. I can handle deep in my young land. Don't think that it when I attend that class here, the tongues. Totally tongues here, I beg you, retapel la lebana. Because la connect le moya. You pull like a challenge, and Modimu Kilekamo Kuku is. Kipetobala Bukaya Benihini ring. Good morning, Holy Spirit. Ke statement I was in my hotel room and the Spirit came. Kabe ke botsa Modimo ke re ana ke tlamele ke lo buka hotel na. Hotel we. Ya ba Modimo gore go nna khumama hona mo sna mata. Khumama hona ka ga mokhukhu wa ise. Ya ba ke alla. Ka utlwa ka ke kena ka ga tlu. I started to vibrate, and the rivers of the living waters started to flow out of my belly. I sing a song in the rain. Spirit. These children, they were young, they started to cry with me. Because during Shabbat, hanse ke rapela ne kutlwe ka reng go na le audience. O la ka kena thapelong o utlwe ka go na le batho. O bule mahlo thole o le mo. O la ka batulong o utlwe ka go na le batho ba o joinileng o bo phapame. But you find yourself you are still alone. It's because God's presence is tangible where the Spirit is honored. When the Holy Spirit is acknowledged, that church will never be possessed by demons. Because the presence of the Spirit is the absence of spirits. No evil will thrive in the presence of God. That is why Nekibua Radio Manosing le kwa FM and Tatamorifikiri. Nekirera mulaitsa modimo amfe title ke sna timane date mo godimo le fa mfevese modimo re tsama lo bua ka o duletse mo fitlela o sho ke late mo godimo le fekere date mo godimo hona le verse e tshwala e ke banna ba le pega ba 4 modimo bua le nna ka di title le mara ke na timane because modimo batla go sebedisa mara ke a hola. Maka ubani ke na le ntate moyeng o mfa ditemana. Bazalwane le mameleng ka je. Amen. Ore your sons and daughters will prophesy. Ha moya o fihlile. Ke bo madumela ha moya o le udima gona o tla bonahala. Go phamisele tsoro ho na le ntwe to bonahala. Ho gonahale ore moya o dule o di mahao bo ba ordinary. Ere Bible when the Spirit comes upon you, you will be turned into another man.
Your old men shall dream dreams. Ke ne ke batla ho linka fela youth service le fathers. Ere the young will see, the old will dream. The confusion is when there is hatred between the dreamer and the ones with the vision. Mosebetsi wa Satan o qabanya ba nang le pono le ba nang le toro. Hore ba nang le toro ba bone ka ba nang le pono ke di-threats. And ba nang le pono ba nane go ba ditoro ba outdated. Until when the spirit is present, the vision and the dream must coexist. Amen. 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 Samson bale ba moshapa nthomane legends. Bale ba motrapa legends ma ke sister D. Sister D atila ga yena. Abale ba la go la ka bolaya mabubesi. Di tsiga yena di. O tlola mme a mangwe le mo massage a molala. O tloga o tsangwa ke di boss lace. A lahla pin number. Ntsha pin ya app mona ntsha balance. A withdraw ya my sister. Eno ka di antsa hana pele. A botsa Samson potso e thata. A go ka re jwang wa thata. Empa pelo ya hao e le holele nna. Ho na le nako e Delilah sa batho wena o batla pelo ya hao mo ile teng. Satan ha ka nka pelo ya hao maoto ha o a latela. Ya ho bebile re ngwana ka mphe pelo ya hao. Hore mahlo a hao a tla tsebe o bona ditsela tsa ka. Tlo rapela. Tate mo refiri a mo shapa ka minoga. A mo shapa mo tsasitse ka lax. Shwene le shwahla mo ya 100%. Al kubu hadi ya moriri ka. O kweka wa phola ka nthu lahlehetse. A wa nkutlwa ke itse. Ha o tswa responsibility ka go na le freedom ka nthu lahlehetse. Ha ba keta ho ntsha moriri. Jwale mahlo ba batla. A ke ne ba batla sephiri sa matla. Which our target was never the hair, was the vision. Alelaga na go amela moriri. Modimo a hopola go motho ke hazard. A re ke tlo mo fa moriri mara kweta se ke tla stima mahlo. Gobane has ke stona mahlo ana ntho. I want us kete ya hlanya. Ba ke tlo mo fuka matla ke mo time mahlo. Ba tsaba ke bona tshwetha thamaga le kutlo. Which means even in your restoration there are some restrictions. Thank you, Jesus. Agora modimo ska e khutlisa e batlileng e mpolaya. Ai ska e tshaba ke morena e batlileng e mpolaya. Ska e khutlisa. E batlileng e ntsha kerekeng ska e khutlisa.
e batlileng e ntlosa thatong ska e kgutlisa e batlileng e ntlosa thapelong ska e kgutlisa. Young man, can you come here? Zwakala here kubitse ka language ya kasi ska panic. Zwakala here my light. Stand here. I want us to see this as I pray. Elare Samsone ha sa khutletswe ke moriri. Ale matleng. Modimo a re ne ke batla ntho e tlo kokobetsa. Because how na le tsona le dipedi wa papa. How na le moriri le mahlo wa tella. Ke tlo khutlisetsa matla mara ke tlo tima mahlo. Go lo batla yana le mahlo. Tse dintse o hlaetse ko bana no so le self sufficient too much. No so nana wa iketsetsa. Le salary ka nna ya o phaphisa. Ena modimo ka o phaphamisa. Thongo le ngwe tlo o phaphisa modimo tlo e notla. Because he prefer to modimo wa hao. Young man, I want to show you the demonstration. I'm Samson. My hair is back. Yes. You are young. You have eyes, but you don't have power. Ha ke tsebe pilara yane kae. Hobane ke sefofu. Wena o na le mahlo wa e bona. Mara ha ona matla o idia. Wala ke kopa o nkise ho yona ka mahlo wa hao. Nna ke tla idia ka matla. Hallelujah. Ka ho Satana sa batlo be pelaka. So wa tseba ro ka mahlo ha o tla e bona mara o tla etsang ka yona. Mara ha nna ke le teng o tla nsupisa yona. O diele yona. Ha ke mona ho tlo control. Ke tshaba fela ga o fitla dipila re o tlo etsa jwang ka tsona. Ke yona fear ya ka e. Ha ke batla o kopana le wena o tshwere biri strateng hobane o baleile monna wa dipila ga tsa hao. Lead me to the pillars. Ska posta ka na Facebook. Lead me to the pillars. Skadula committee tsa batho ba nseba. Lead me to the pillar ya rabosh. There is a reunion of two generations. That is why Youth Day and Father's Day are in one day. I want a mother here to get a girl. I want a father here to get a boy. And we hold hands. And we say, Lord, if two shall agree. That does agree. How you Acts chapter 2. How about Petros utawe? Petros yagatawa. This is dead. That the prophet Joel prophesied. Why Satan was after Peter? He was not after Peter, he was after Pentecost. He knew that Peter is the first preacher after the Holy Spirit. And on that
Satane ha lwane le wena o aware go modimo batla ho etsa ka wena. That is why Petros le ha Jesu a mmitsa Satane ha ngale. That is why Jesu ha tsoa mabitleng o re lebitse ba rutuwa le Petros. Because o na tseba go Petros ka baka la ntho tsa la di etsa mane ka Nando's. Hana tauwe ke mekoko man. And then that time if you build into powerful to head that ilare ha qala ho emisa ho latela a qala a latola. Man ha o bona so go latola je ha o sa latela. Ene tsa mo sheba o latotse ya le kae. Ona dutse mollong a sa o tsebe. Tswa di WhatsApp group ntse o sa di tsebe. Because how futhumala mo o tlo pota. Rausi e mong ya mo tsebang. A molata. A re brada o kene hop. Arenta to hip hop. Arenta. O tsebe savana ya dronka papa. Ene se mutabutsi hloe. Ba re monana go bone HOP ya ga ke ba tsebe batho bao. Ba tla kopana le wena molo ba go no sa kene mo go diskete wena ba. Sky hora mello ya ba hetene. Areme ka maut. Ha ke tsebe neng ka etsa jwane ke batla bona ntate o mo a tshwere brother. Ke bone mme o mo a tshwere sister. Ko la ne ha ke tsele ka etsa ka mara ha ke lenzame mo ba kgonang ba haufinyana. Just for symbol. Find a brother. But ausi lwena ska ema mo mentara ya batluwa ausi. Nyaga za mo batle mmemo. Wa mona mmemos wa mona go ke mmemos. La ka ba wa ithata mme wa bonahala. A mother must find a daughter. A father must find a son here. Yego. Ne go pale ngkhutlisetse ona ntate tlamela o ipatlele o mong ko pale mphe ona wa ka ke le sale ke itholla yena. Na ke batla o qala ka yena o. O ka mshana. Ke qala ka wena nna ke tla set example ka wena. O ntwene ke re ga ibolela ye. Ke go pageme pela modimo re dumela hore the generations are coming together. Ha ona monna ya tla abuse ngwana na ke rekeng yena. Ha ona ntate ya tla jola le ngwana ke rekeng yena. You don't belong here. Mona re ya mentalana. We don't take advantage. Ha ngwana o kopa ntho ska mmatla dintho. Ska sebedisa tlhoko ya ngwana for your sexual needs. Ake rapele modimo na le ntho etsa. Ona le ntho etsa lang ha rapele. Ribahanda la baba saya. The two generations are coming together. There's gonna be elevation after this service. Ribahanda la basata ya bahaya. Urabababanda la basata la bahanda. Kurishata mendro saya babahando. Lobrido sakababababasa. Lead me to the pillars. Lead me to the pillars. I will use your eyes to get there. But when I'm there, I will use my power to destroy it. Yeah! Shaya ba 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 ba. Mwana mauki eo
mme ngwana hao ke eng ke mantswe a sefapano ngwana mmao ke eng mme ngwana hao ke eng. This is the day of reconciliation between two generations. This is the day of reconciliation between two generations. The sons and daughters will see visions. The old men and old women will dream dreams. The oneness of faith. Unity in the spirit. Unity between two generations. The fathers and the sons are reconciling. The mothers and the daughters are reconciling in the name of Jesus. No more delay, no more division, no more hatred in the name. Something is happening here. The spirit, the outpouring of the Holy Ghost, I will pour out upon all flesh. Telamoya, Retselekamoya, Holy Spirit, Holy Spirit, upon all flesh, upon mothers, upon sons, upon daughters, upon fathers, upon all flesh. Telamoya, Telamoya, generation here like Hokamoya. Moyo halalela, moyo waniti, moyo wachiseo. Ay. It's happening, Bazalwane. The Spirit of God is upon us. The Holy Ghost is upon us. The devil is in danger. The generations are united. The generations are in agreement. We are coming. We are coming with our sons. We are coming with our daughters. The daughters of Zion. The sons of Jacob. The daughters of Zelophehad. God is breaking the barriers. God is breaking the division. What is dividing us must fall. The hatred among young generation and older generation is coming to an end. The dream and the vision must agree. The dream and the vision must agree. The dream and the vision must agree. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Psalm 133 say how good, how pleasant it is when brethren dwell together in unity. The spirit of unity is here. The spirit of oneness. God is bridging the gap. God is closing the gap between generations. I need your eyes. You need my power.
I need your eyes. You need my hair. Moriri wa ka o khutlile mara mahlo hayo. Show me the pillars I will bring down for you. Show me your pillars. Show me what is troubling you. Yeah. Shaya ba 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 ba. Oh, 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 oh. The wall of division has been demolished. The spirit of reconciliation. Samsoni, you need the young man. Young man, you need the old man. Old man, you need the young man. Young man, you need the old man. Bazalwane se ka la emisa hona le ntho e etsahalang. Modimo na le ntho e tshwatla. Divided we fall, united we stand. Moyo halalela. Moyo halalela. Moyo halalela. I want you to give that young person a hug wherever you are. Baby, bless my God. But just touch that hand. Say, I love you with the love. Jesus. Come on, look for somebody. Jesus. Love you, man. Love you. Victory. We cannot bring these pillars down divided. Of the land. We need each other. Watch my back. I will watch yours. Watch my back. Your enemy is my enemy. In His name. Who is after your life is after my life. Victory. In the blood of the land. Bless you, sir. Bless you, sir. Here Bless we you, sir. stand. Bless you, sir. Bless We you, sir. proclaim Bless you, sir. victory in His name. Victory in the blood of the Lamb. Shall we give? Shall we give?